kari China, kadai kari kababun ba ki jingjia ki jujia. Kari China hakis nam baladap terben bat leben ya ki Kristen. Penpra ya ki yingmani, tar wat ki Bible, thang wat ka yingmani, pensitam wat ya ki Kristen. Handrai ki Kristen kilanang yai duai, kumban supen ken mau, ba u coronavirus lene u covid kat kendai, kumbang juong, usdang bat umi nari China. Ka China, kadai kari, kababun ba ki kampen trim kale, kumta kajeng bitar jong ublay kala sedang menta hari China. Kelempep kane kajeng hap jong kiwi kum uslap hari China. Kadai ka way kadak kasin kabau blay bitar. Ka China lada ka sngau tu ya ka ay kaba pakla. Kala day ban kentiu bat kersan ya ki Kristen. Yo lese kan poi kapor baki jingjia baper kidang jia susu. Yo lese ki kampla ki ba kam sngo shirke kabau blay ula ban penpau hari China. Yo kandang wan biang namar kari China haduk menta kampat da pediang lane kampat da ai kelut ya ke jing lai lut ya ki Kristen. Habangi pai ha kane ke jingjia ka pen sukret bat pen parnyang kret ya keleng ka perthei. Syaduk kiri ki bahe bat haduk kiri ki baret. Ladangi perkat kabam kadai ka kam hangnu. Kadai ka kam kaba ijli baki wi kin hap haduk kat ni. Bat haduk baki beriu. Kin tieng ki hap ban kup ndaki syatri kenang banum hap hakamet ke jongki. Habangi pai hakari kasi ke jongi. Kalong kaba light luat. Hanrei ke jing syak thombor ki sedang para beriu. Om na ublay. Kadai kari kebala kerku jau ublay. Kadai kari kaba iye do blay hakabangi yo lai lut yak e kabangi mut hanrei pause na landet jongi don kiba thwat lane ban penthut haka jing im lane kasuk kasany hakari hakabri jong nyutrep nyoskom kublai shibun ngen se kan pat hakawi ki video.